Ovogodišnji fest promenio je koncept i umjesto revijalnog festivala sada je uveo takmičarske programe, što je publika dobro prihvatila, budući da je do sada prodato više od 50.000 karata. Ove godine selektor festa je režiser Mladen Đorđević. Najveći domaći filmski festival biće otvoren večeras u 19 sati u velikoj dvorani Sava centra, a do 8. marta biće prikazano 90 premijera. Đorđević je rekao da publika itekako odobrava novi koncept i da sada ostaje samo da pogleda filmove i da konačnu ocenu. Mi mislimo da Beograd zaslužuje jedan pravi festival, a dakle ne samo reviju filmova, mada će publika imati prilike da vidi i ono na šta je do sada navikla. To su ti filmovi koji su nominovani za Oscara, filmovi koji su potvrđeni na velikim svetskim festivalima, ali mi im sad nudimo i neke filmove koji su po našoj proceni u prethodnim festivalskim sezonama prošli ispod radara i odatle i osnivanje glavnog takmičarskog programa koji upravo sadrži takve filmove, dakle filmove visokog umetničkog dometa, ali koji su po našem mišljenju u tom složenom festivalsko-fondovskom mehanizmu prethodne godine ipak zapostavljeni, i također s njim je vezano i zasnivanje programa Granice, onda programa Thrills and Kills, Microwave koji je posvećen mikrobudžetnim domaćim filmovima. Umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić je preporučio izuzetan islandski film Daguara Karija, koga se sećamo po filmu Noi Albinoi od pre 10 godina, a sada je snimio Devičanske planine. Režiser filmova Made in Srbija i Život i smrt porno bande obećava i da publika neće ostati uskraćena ni za blokbastere. Biće prikazano dosta filmova koji su osvojili Oskare, velikih festivalskih naslova, ali i provokativnih, subverzivnih filmova. Dakle, preporučujem publici sve filmove iz programa Microwave, iz programa Granice, Thrills and Kills, gde će biti na pozitivan način isprovocirani. Što se tiče stranih filmova, meni je favorit broj 1 Turista Rubena Olsena i recimo film, kad smo kod severa Evrope, Kraft Idiot, to je po redu nastajanja. To je priča koja uključuje i jednu srpsku bandu koju predvodi Bruno Ganz i svi oni koji su voljeli recimo u kini Edukcija, to je 90-ih bio veliki hit ovde, sigurno će voljeti i po redu nestajanja. To je film Budala Jurija Bikova o sukobu jednog mladića sa lokalnim vlastima, dakle priča je smeštena u Rusiju, ali nije strogo ruska tema. Takvih nepravdi ima po mom mišljenju i na zapadu. Umetnički direktor festa skrenuo je pažnju i na domaće filmove, premijeru Enklave Gorana Radovanovića i domaću premijeru nagrađivanog ničijeg deteta Vuka Ršumovića. Pa, dobrodošli na fest.